okuruga biguru kwanje kwija mbara at first nkabanza nkani nkoro wito mukatawuni ko witu abandebereho mu tawune ya munyuma nkani nkoro musaruni nkanyine saruni after saruni narugayo nizanaza rwamanja bamwene rwamanja nkani nsike bitakuri ndi kuteka porridge akasheshe urukushanga bakugira ngo ha gwe kitakuri kirungi kijyaho era barwamanja bakaba takumanya nice Avia abo barimanye nayi kambara bakana bamanya owe kitakuri so twarinda mukawura story aniturya nitunywa tuzina tusheka twasinda turarayo abana nitweyagara niturya nitunywa tuzina tusheka twasinda turarayo abana nitweyagara Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore Media birankore Yes, all right, after bari Kore Media TV MC Mashoko ngomazina kan program nekibozi nkaburisho nimba kuna mnonga abanywani banje abariyo kwa bari kora program eji kandi nimba sima mnonga mwe bare kuremeraho mwe bare ayi mwe bari kwisha kandi mukabasa kubona musharinga program eji ikarebo buri omwe ni kugambira iwotaka subscribinga kandi ni wori kureba basa kwa nurayikinga share nyo nabagenzi bawe babase kwa bari ya program eji nkoko kujimanya ngo nimbane nkuretera abantu batari bamwe na bamwe kandi abantu bamani bari kubasa kugira iki bakwegesa bari kubasa kugira reba hindigire yaba itwa hurramu kandi hakabasa kugira iki twayegamu erizoba nabasa kwani nkurondereye umuntu wa man munonga kandi ubingi mose numumbuza hona buzima to muturetera hona buzima turyamurebaho hona buzima to muturetera so today tumwene no mwishwamani bamweta Nice Avia no mwishongozi kandi bingi numumanya bitete bakubanga program eji abari kuteka musente babeta bankore videography na kore photography abo no bari kuteka musente kandi banywani bitabona batigira ngo iwabo ino mukoro gwawe nibagukwatira je bakufitera bishani birungi kandi babukwera mukire akasente neshe ko busheko just we no sheka ahasigara bakora so bashire no bashanga mu rembo rwambara aho mu kizimbe cya Kashaka Plaza Kashaka ne shangwa taxi zurukushohora so waikaho no basa kwa no batunga ninga wabo riyo kubundo rukujeti nyuka nta kubasa kwikambara no basa kwa terra namba ya 0 bibira na mwenda 00 emwe ahasigara basa kwa no gamba nabo kandi buri kimwe kibasa kwa nchikutamburage kurungi munonga reka makira banza turamuseho aramusaba kufite bari Kore Media TV aramusaba fan beye ahasigara tubase kwa ntwengere mesho nyabo nakwakira aramusaba kufite bari Kore Media TV abakutureba ahari Kore Media TV nabaramusya niyo mashenko nakuramusya babare kubayo emwete Nice Avia ugite wona ka timu Koreza nako takakebwa aka timu Koreza standikiraho timu Koreza no mayisa cyaho timu Koreza nkagukora honko mukutu gwanje ogwo kugambira hamazima hakubana wala sometimes to kabasa kuruga nkaho kagambira nanka ati echechi wachikoroti washobye konka nija mukutu gwanje wakabuga naho ndi kugamba konka nintamwe abantu bakukora bati na bati mweno yecheka ugendo tereze shobi yawe so kukoreza binji kibateganise konka kukoreza mweno no mukutu go kubera go kugamba mazima eva okay Nice Avia ndigo mazina gundu agutukurebaga kusawundi ngo social media agawe genyine ndagaye mbanyeta nishaba Avia nishaba Avia ahabaki wagurikiriwe keta Nice Avia kandi wabere nishaba Avia nkaba kugira ngo izina ni mashwenko rico bugufu no basa kuri cyo murita mash hati kandi nishaba rico munishaba torebe Ninsi so Nice rikargo mu izina nishaba nashara muntu kurikora Nice Avia Avia neryanze ribambatizo mu cyaci Nice Avia nozaranka Nice Avia no mwana wa biguri munyuma Kachindo village wamburize ina akargo witu obumba nyine concert yanja tkonga Nice Avia no ruga konate ati no wakorekira manda gukuzambara akata kusubira kuri ya Kachindo nabasa kuruga mu ntarinkanye so aba Kachindo big up biguri so okweka Kachindo ni wazirwe ni wakurire ninga just mukija marga nkakabare ninga marga nka rukungiri mwisha mwafurikirayo
tukarga Rwanda utakangambisa ngo tukarga Rwanda bakatubinga ngo tugaruko wita Rwanda uriyo mwana w'Imana so tukarga Rwanda twaza Kamwenje Enis Avian hazariru so you wazarwa Kamwenje Buguri Kamwenje nk'abakuru banje bona bakija babini yeah kuruga Buguri kwijambara aho kikija cyabaho kita urugendo rwanje rube rutanguhi konka ahinde mazima ninye bazamukama okuruga Buguri kwanje kwija mbara at first nkabanza nkani nkoro wito mukatawone ko witu abandebereho mu tawune ya munyuma nkani nkoro musaruni nkanyine saruni after saruni narugayo nizanaza rwamanja bamwene rwamanja nkani nsike bitakuri ndi kuteka porridge akasheshe urukushanga bakugira ngo ha gwe kitakuri cyurungisi cyawe era barwamanja bo bakaba takumanya Nice Avi yabo barimanye nayi kambara bakana bamanya owe kitakuri so twarinde mukawuri story twarinde muka Kamwenje town katurinde muka we kitakuri twayiko mu town Kamwenje naza mwaro abinja mwaro numuhamanya bakamwenge town ngani teka chips so banyeto wa chips abakazina nafuna kasya kurga Kamwenje tinija rimwe direct mbara naza ibanda era washuma ibando kayikampira Nice Avi atibakumana bama echemondi hata oja ninge mukaza wabirasenga kuteke monda ari mpira street nojumanya yani teke mondi na bwayisi era ba customer banje mutebuza munonga hina burire ndiyo ati kandi kurugibanda kwijambara mazima bibire bitanguhi so nani ntebya kastore nkejo sometimes kandi nko kujaro hangata ine stepe yantireho konka nani ntebya nkemboze ibyo nengaruza hari ati mbara kurugero ahanangwa aho henye naho umuntu wabere no sika chips wazo mu byenyanja waza mu nkoko wa munanko mu mondi waza nkai kutandaka hati kugira ngo kotanda ko yeshongore kikija kita ibyo byana kandi mbikora ndikwishongora ku bana wara music eje yo kureba tino rukuza kuruga kora akakuja ngo ninye manager ona promoter byanza kubikutekamo niyo mukazo kuhasoringa nyije ninye teka muse hasoringa konka stilo urukweshongora akatoga ko niko kampitiza leve y'imiliyoni mu ndebera aho abarebi ba nkore media n'abafana banje mwena imwe bakureba Nice Avi cyarejesha mutumenye ngo akatogo akaha muhanda niko kampitiza yindi by the way na hanu mbara nkani nkateka at first ukanuka tegera nkani abakubera katete nkaha Darito na Alex Pabu ni mu manyanka nimbaguze meraho akatogo mwazyo bakambanye techa katogo konka mukamata mukama na amanya abantu beye none urebe ibintu biri harabintu mudakika bizire n'amazina ecyakatogo ecyemundi ecyebitakuriye wa chips so mukama yebwe kitindisa Nice Avi yogwe niwe nirwe rugendo rweye eje shaka kumureba mbara ariko bakore ibintu bikumbasheme so hato wargibanda waje tatkanze mbara ndago mu kibuga kinze mbara nkabera yibanda na mara 2 years mu myaka ebirejo umwaka gumwe nkaba mbasorinjire munonga nkabanyine cyeshongoro bakuceta cyeyombe kirimwe abakwebuza Nice Avi kandi muto ahabwa kina yeyeta cyeyombe kire kikarugirira cyeshongoro kitece cyeyombe kire nkabaho female artist wa Ibanda district yeah bakampereza na award nareba mayinja gakura kanze mbara hati ngenda kuba female artist chonjere hoti nakitaho ko kandi we no cyumanya mu mutima gwa ni cyeshongoro cye watandikiriwe kandi na keshongoro baketo mu kidongo tereze makapera kanje ne shana no kuba no backing ato garuke mu kidongo ani turya ni tunywa tuzina tusheka twasinda turarayo abana nitweyagara niturya nitunywa tuzina tusheka twasinda turarayo abana nitweyagara ateje abakorabo so watera ko okorinka ho bwirowe kandi mbera biguro witu studio cyo ni studio cyo wakakorira kabare Cyrus Bambi Cyrus rest in peace Cyrus so gwari massive oh sorry niwe yabera producer wanje so Cyrus niko yatayira sakatusigaho so kuwargireyo awatera ko wisha wargayo waka kwiko murembara mbara kwashira mat fast ni ngoma cyo wabanze kure kuru mu kibuga mbara cyo shonchi mbandize kure kurira muno baceta wareta nindeta nibwo nyijiri
mazuro mwaka gumwe muri mbara ni wareta nindeta ya kube bindi byonanyije mbyene ku rugibanda ceyombekire esente ye kikazi engoma okay enyuma aho tukarya mwisha mwakora mengo miwe na Red Joan mwakora ingoma nunjaho muramu wanje yewe ebigambo byanje bi uragire kugira anti mpure ngoma still na temperature touch da wajini anura hata ndaibuza eje ngoma nimo mwayogize niwe yatogize ayisho temperature touch akoze ngoma yitu manyito akatukopa konkabo bari nabanene bine sente we akuyakopire ngoma yahika yakora video na audio byashoreraho ito kitwabesta kubasa so no kakasajya abantu ngo temperature touch no yakopire ngoma yanyu temperature touch okibe ngoma yanje nyona Red Joan eya eje yawe yo kweta wanura ekerye yanje na Red Joan eje yamaramo kanura so watwara wayo ziwabwo kugira ngo ine sente zawe wahika nokora na video etwakurugaho omworo mata kugamba omworo takugamba so ezeshano bajya unito twayibere temperature touch so temperature touch tutukuza kuyomba niwe ize industry netambureta azima industry ati no buterere ekingama no buterere abantu mbabuzabwize munonga nice avian comedian bitu we tariki ya comedy akaza akatohereze ndongo ebichoncho nibire biranga yampire so mureke kugira ngo ndi hindi nyoni yo mukutera gospel yo ati wo content yanje na music yanje nokunda cye nyoni nkunda byona because nyonko umuntu uriko ari mu industry nimbanye nebinje binkwani bishemeza azo ijuke hino rukunda comedy yanje atakwenda music so nyine korese bichoncho bire biranga yampire nyondi ho kushemeza abantu ndo kushemeza abantu so wotashemererwa music niza kuzana yuko comedy kakunyumira ati mwabarone umujyangu na isavi ya arugo mu comedy atere ndongo ebimbure muto mukubimanya omunsomu aho tamburire ni kintu ki ecyora ningashi ekira kwishyireho kikakora kubi munonga no bwahate ecyo rukwefuza ningashi cyo kuyete kintu cyo kundu kukiteka na hate mpura cyankora kubi munonga ndiye mvude yanje akuba kantine sente mbona ndara kwe mwenuine bikabinsinga mani atoshanga ngu ati nkabisha bandi wenkeje mbere nabaso butajigumira yararatinemu nagira waye kanze wa mashwenko yangabire yonke kitwaro arare nazambaguzaho ataye nyabonoza kugenda kubingu barano baza kuzambaguzaho bakwakatwaro oferwe y'emyaka nk'etano mu misho so nice afya nyonke cyo kikankwatamo kuja kantine sente kandi je mbere atakujubasa toncho cyanyami kisingire kunduma izoba bahariwe no bahabaho ki abutuzo mu mpaka zo kweshongora omutwa turi mu club no bageta muneji yibanda zikaziterwa abendi digital radio bakansinga namazo babiri wambuza kubiye kibuzo wakimbuza kubi orundo runakunda rwe kandi yo mu mpaka kamwe nga club africana eri mu talent show ekeri yananka Mr J nkanjwire je akakitokanye kakagora gumwe ne streka konka jaja kemeranya ngu waye shongora je ongeje ari wajora ati yabeshongoze eche turana cyo tikirinyeba na no bansinjiro mu paka zendi gito hati nkiyo niye kubuza kantwaka ndio ryo muntu akunda kuchakara kutira kwa social media no TikTok live no gambechi no jiroti hati kuba kugira nkati ngo hati nice avia shwerwa abashija baringwa na nabashija bagufu okabere none ngo shwerwe oshuru mushija ki nyoti kabasa bazarinde ekiri omushija muringwa kozereke baryaho bona amushija muringwa na numushija mugufu okabere none ngo shwerwa obusinje nishwerwa rukumpa businje bana muringwa ako ka ya Ndio kwa ko businjera mugufu nga big man ahubwo sagara ayo sagara etizibu cyabashisha bagufu eco kubanza bina maryo nibavimba manu omubugufu abashisha bagufu mwine mico mibi nata kwenda mbwenu
tingine no kunakubaza kucishoborora tukijero mesho betu muteba kumanya ngo wabana ndakore ndongo yabo basakwa no Massive Records kandi buri kimwe kibase kwa nkikutamburage zayo recording ngoma yawe zayo base kwa bakwegesa ko shemere kwa no hirika producer wa mane ukoshemere kwandika music yawe kandi buri kimwe kibase kwa nkiterera mnywana wanje turi kwengerera mesho Nice Avia endongo yiti ya Western no gireba noreba ngo aha ni kintu cye kiri kubura mu Western industry kushanga nayo yaba nkoko kureba industry ninga shoko gukora music yaba central noreba nicyo kiri kuburamo ningira ngo abeshongozi ba Western kirya boro sente nizo zukore ndongo then n'ekindi twine ba bloggers kushanga wafuna keshongoro kawe wakasindikira aho twine munkabanga ibon kama muri mbara twine Kansaramoni twineho Jona Media twineho na Home TV twineyo nanka uriya no haugu ugo munyakazo Golden ni harono ndijo mushija so na mafena update norangu twine munche Isinjiro TV na Ben Dr. Ben na twine muri mukazi no bamweta shafira janyeba aliaho mtizimbe chitwa Shifa Pro so Shifa Pro niwe mukazo wonde ibirari promote mu Western abandi bona ati no unarebire so nibyo bintu bitukuraka ingo mu Western akuba nora ba promote abakiri bacha nka kuba kweyongeraho tuzakuri batendongo mpaka kurira kubi umwaka wo twinire cyo twinire yiki umwaka wo nyine mu program y'ebishongoro nkabishatu byonka ezesha nyine tsya nabacetane ibano fachi ntine na Red John Steel then niza kurasa icyo shongoro cha gospel ngenda kusima mukama abwe byanda bizemu so after ntuza kwa nturekera korateho mbe nanka life yawe nkiyo nko mukazi mu shongo zo mukazi no gitambuzota noreba haro life ye kushanga ngo hatumaraga amazo mushozi muri mushozi mwarge mazo muri yegisha mukaga mwe nabasigaze mwe nake life ye no gitambuzota ebyo bikaba impenda at first namanu bakazi mwe obu no butuma bwanje buri mukazi wano mango ryo mukazi umukazi oradiba haryoru naza kuba yo mukazi atine sente omukazi wina magezi kwa sente zawe obuname waba yine sente tino mutora kumanyira no murundi nogo so nanyo kubaho kwanje hatera ifu yanje nakasente mazima gijiri ashinoza kumbisa ki ezishaya chinkwenda nite isyaho na motoka ndihache kujireta so hati no kumbisa chimashengo eza kubisa bugambo buruye bugambo tindetaga namani mama kujeba ngo ndisingwa mutebuza bwa kindi cyeyombe kiri nyomo life yanje kinte chinkwenda mu rugendo rwanjoru abakaza bakora bo abafumbo bine bizibu byabe bitakubasa kutebeza ngo naheza yo konka buri mukazi yaja ngo akuganirire mazima tibikubasa kuba konka nyonkanye Nice Avia ni ngenda nyije funo mushija ayino weye nanye nyino wanje anzaremu yamara kunzaramu sigazo mwana yamwenda yije mwakire nanye namwenda nje nemwakire ikari ninge no mushari yo muri life ari bize nanye ndi bize mu byanje habo cyatakwenda kugira ngo ofuna maka ushwere ngo kutureba abashija abeshongoza abandi ushuro shangwe ne family ko uri kugenda keshongora ko ne family yawe konka iwe no barangu bashirwa nka yaja ngo ashitama kuganirire mbere yarimo nakujya kuri nabenta kacigire mu kuri ntakagire yo nezesha one management tingine management yona kwako ari management yone yakone nangwe ku managing ukagikiriza nenga niwe nangu osigare no managing nkiyo yabere management ryamura mani tukora bitari byo kushanga nguwe mate abamwe bakosa gundi yo kujanye na ku managing ayenda managing byona we na ku managing byona bi managing yenda ngo atagira no wagamba so na ku managing no mubiri gwa gu managing ati ngiyo management nendema ngenda management eri kwije turi ya business tukore business tuyongera misho nanesha Nice turukwendera sibira barufutireba kandi obagambere bakubasa kuyiha music yawe platform zo rukozesa obahereze yo nangwa no bugambo nkabubiri bushatu ugira ubu wabahabarayo na munonga aha ina street ya Western abarebi ba Nkole Media TV na bafano banje ba Nice Avia abantu mu ndeba okweho naho muri mwebare
mwebare kandi mwebare munonga ese kindi nimwe ntabwo kurayikinga mukakomentinga mukasharinga nimwe buri kimwe cyona ekindi nimwe munkozire kindi so mwebare munonga then obuhabuzi bwanje nyo nati stiru kiryabo kazi imwe bakazi mwa batakwenda gukora imwe bakwenda ibyabushimwe nabaza kuguma babarire busha wanje nabaza kuguma babarire busha mpaka yibaragire ahibarakira amagezi go gukora mbere tabashomera amateka mbere nagashomera abashije nabana ntaga amateka ga nabashomera naga kuvuga umukazo takwenda gukora nabwo none akabagarukiremo umukazi otakwenda gukora toshemereye kuba noyoya hamshisha wanje wano ishandetereo ka chips ndetereo tunyama batukaze maze mabebi kuwa kubeno koroka sebe no muteganisa kumugambira ngo ndetera mukore aka kabiri kakashatu nembaso butaka baka kabiri shayi 12 nibaza kuma bavuge kenyonyi shayi 12 shemere ko yabyamira mukaza atakukora asheme ko yatesire yarire yatayiro muju yeye muvuga abantu abatakwenda gukora. Alright, yabure mnonga amazina ne MC Mashweko kan program ne kibozi nkaburijo betu nimbagambira imamwe n'abariyokwe we mukakasheshe breakfast ya lunch ya supper evening n'urwo mutano zo mcyaro no toranka yoreno za futaya ya numuza kujugano zo washo zara umugati no gwati mutimu no goine kuriya no goine kutwara no goine kuteka bura hamwe kandi watware ndeje mugate mwene rwaza arsazi endesho ne rwaza kansa yishoke endeje ne rwaza ebinyoro so noza kuwetoro mugati sho zaro shange ya rware binyoroze ko muteresumu shange ya firo takukimanya so muri yo mugati gwati mutimu nugo mugati gonka burabase kwa no kuhereza amagara marungi otherwise twatwine nice avia kandi no twatubaretire rizoba mwebare mnonga kandi mwebare gumana following akorere Media TV MC Mashoko nugo mazina mugumeho mutakaragaho I salute you all. Kore Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwachi Kore Media birankore